Ovo nam je sad nova lokacija, novi hotel Henan Palm Beach Resort. Znači tu smo sad. Danas se tu smještamo i tu ostajemo duže. Ostanite za više informacija. Idem znači sad room tour. Možeš? Evo ga, ulazimo u lobby. Ide recepcija. Check out. Evo, ovo ćemo kasnije snimiti. Stvarno, hoću sad. Mogu i sad. Udarite like, subscribeajte se, znači za dalje. Ide gas. I evo ga. Poštovani gledalci. O, Riz. Psst. How are you? Vidi ovo, bruda. Tu se kupaš i to je to. Ideš, gledaš tamo kroz sobu ko šta radi. Gledaj ovo. Ja. To je soba. To je patlu stvari. Ovo nam je dječji krevet. Bračni. Tu je TV. Ovo nam je balkon. Evo balkona. Ali vidite, mi smo mogli, u stvari mi smo bili zamalo bukirali ovo ovako dole jedno sa balkonom i stepenicama da izlaze bazen. Ali nismo htjeli, ima ne pijeska od plaže i to. Nismo htjeli zbog Jasona, znači moglo bi nam izaći, a ne čuti. Ja mislim da je ovako nešto bilo sa balkonom, manji balkon i izlaz. Vidite, ima i tamo ovako, sa ove terase sam. I onda smo u zadnjem momentu odlučili da mi ipak udjemo negdje gore jer nam je ovo rizično da dijete ode u vodu. Šta znaš, može zaspati i dijete ti ode u vodu. Nije preporučljivo. Tako da idemo sad fitness, teretana i bućnice. Vidimo se. Evo ovako, mi smo malo odspavali. I idemo sad nešto para zamijeniti ponovo. Da vidimo kakav je kurs, da vidimo koliko će nam dati. I eto, to je to. Sad je već malo smrklo se. What? Diesmal nehmen wir mit Pool. Ja. Dann hätte wärst du schon im Pool und dann schon draußen. Kaže žena, trebali smo uzeti sa bazenčićem što sam pričao, ono dozgo pokazivo s balkona. Evo ovamo idemo prema baru. Bar što ima stolice u vodi. Gdje možeš u vodi sjediti i piti. I ovdje ista priča. Ovdje ideš ovako čak direktno u vodu i ideš tamo prema baru gdje možeš sjediti u vodi. Evo vidite kako to izgleda. To piješ koktelčić u vodi, znači hladuckaš nogice i pijuckaš. Evo ovo je restoran gdje ćemo sutra možda
da doručkujemo. Mi inače jedemo vani. Čak i s muzikom. Ali to ćemo sutra pokazati, bife i to. I evo ga izlaz na plažu. Zalazak sunca. Evo ga zalazak sunca. Evo ovako ljudi, hoće žena da proba koreansko. Da jede. Ja neću ništa probat. Ja idem na sigurno samo, a ovo mi je nesigurno. Ovo mi je nesigurno što bi ovdje, evo ne znam o čemu se radi. Wow! Is this spicy, Mom? Spicy po yan. Mild spicy. Is this not Tsaka isang water cookies. Mama, is this spicy? A little bit. Spicy soup. Bog soup. Not the Jason, this is rice. This is kimchi siya. This is das. Večeras ide fine dining inače. Evo ovdje se večeras jede. Znači Baki danas jede piću. Dosta mi je riže i onih plodova i samo danas ide pizza životom. Izgorio sam ljudi, znate. Pokazat ću vam posle. Mila bestellt? Weiß nicht. Das ist richtig fein dining. Schau mal die Mit Portion. Shrimps oder? Jason, Tomato? Tomato Nudeln? Wow. Ide risotto, znači životom. Evo Bakijeve pice. Evo ovdje nismo još bili. Imamo znači više ovdje restorana, soba. Evo ove koreografiju rade za koreografiji. Edge, ali ne znam mi dalje. Diamond Water Edge Resort. Kao da je ovdje dobro lijepo, može se gledati zalazak sunca sa ovog trećeg gore sprata. Ovamo. Vidite koliko se povuče more navečer. Baš se povuče. Evo ljudi, ovo je sad neki Station 1. Imaju Station 1, Station 2, Station 3, nisam ni znao. Sad sam eto to isto otkrio, nisam znao za to. Ja. Wie heißt das? Sunnyside Cafe. Hier ist schön zu Kaffee trinken oben und ovdje je lijepo kafu piti i gledat na more. Kako zalazi sunce. Ich glaube, das ist bei Sonnenuntergang alles voll. Evo ovako ljudi. Žena me je pustila masažu da bacim jednu, pa tako da ode Bakiša na masažu, laganini, samo da budu radili sad dole. Znači idemo baciti masaž, iako sam izgorio, ali pokazat ću vam poslije, vidjet ćete koliko je Baki izgorio, znači full. Vidiš, evo ovdje se malo vidi ruka, gledaj, usjela se.
vidimo se na masaži, malo će žena s balkona snimati. Pošto možda ja neću smjeti snimati, mislim glupo bi bilo da stavim telefon i zasnimam kako se masira. Tako da će ona malo to odozgo s balkona zabilježiti. Hajde, ćao. Ništa ljudi od masaže. Ništa ljudi, Baki večeras osta bez masaže. Šta ćeš ovdje? Ništa, to je to. Večeras bez masaže. Ali da to ćemo sutra. Da vam pokažem još jednom ovo po noći. Kako izgleda at the night. Ali evo, zato će vam Baki sad pokazati koliko je izgorio. Ljudi, zaboravio sam znači objaviti ono što sam izgorio. Gledaj ovo. Gledaj. Hier sieht man es am besten, oder? Oder hier. Weiß, red. Znači babuka izgore da ne diže majku, znači ispod je. Katastrofa. Plačite. Gahi ulo. Traurig, a govorila mi je 100 puta da se namažem. 100 malo ste ga zakušao krivo, oder? Aber ich hab gedacht, das passiert nichts. Ja. Sorry. Ja. Sunburn. Tut's weh? Nee. Okay. Hindi naman. Gledaj šta mi je pripremila i gospođa. Wow. Voll schön, baby. Ovo je današnje izraženje od žene. Balkanjero znači. Proširujemo teritoriju. Jel bi se? Hvala. Schau mal, Digga. Wow, Balkanjeros. Jetzt geh mal dahin. Darf ich, oder? Ja. Geh mal dahin, das ist stylisch. Siguro. Is this yours? Yes. Okay. Evo, ovako idemo sad probat ove vrste neke čajeva. So, potato cornel. With a view. With the view, yes. Znači, s pogledom na more. Give it to me. Again, mama. Der wollte schon aufstehen. Gut, gut. Guten Appetit. Evo vam ljudi šta je ovdje, znači ovo kad si ovdje baš friško možeš pojesti. Shrimp, humer. Znači baš friško možeš pojesti ovdje. Mama, kannst du mich vorne sehen? Oh! Sad će oni nekad na tanjir nekom. Sad jedemo neki sladoled. Halo mango, znači samo mango beru. Which we order? Tropical. Mi smo naručili ovaj tropical. Evo ga tropical. Ragabaki olives. This one you like? Lasin mal. Okay.
Okay? Evo ovako ljudi, odjavljujemo se iz Henan hotela i Borakaja uopšteno. Vraćamo se za Sebu, idemo tamo, opet u jedan drugi hotel, pa ćemo iz Sebu opet ići na jedno, ja mislim, 2 plaže, 2 mjesta gdje su plaže, ne znam, vidjet ćemo. Pošto se ja i ne razumijem tu puno, tako da ovdje se odjavljujemo, znači, sa videom i sa pogledom na bife. Pogledom na bife da doček. I to bi bilo to iz Borakaj ostrva. Vidimo se znači u sljedećem videu, a vi uživajte u pogledu na bife. Lasso, ja. Znači ako ostane hrane, ljudi naplaćuju 300 pezosa, znači to dođe 70 pezosa je 1 euro, eto pa izračunajte koliko dođe.